kokore ke hufanga mo he talamalo fonua ka mai ngahi tala whakatapu kutoa pe o ku whaangau e tu aki pa miheni talangata e te au whaik tua mama o ka ata e whainga maari e koni ke whahauka toa e tau polokalama ko ia ko e tufunga fonua alo au ai o ku mai heni pia mo Palofesa to ke tā Siosiua Lafitani ke ma whahauka atu e tau polokalama ko ia ki he wikeni Iane pe ko whataonga pe kainga ku ongo le rea tu pe ai tau polokalama ke tingi mo tolu ki apina pia mo kau mai ki tau stock share tu pe tau polokalama ka ku malo fia ke taitali loto fia mo loto mawhana ki mo tolu ko tau pe ku mo kau mai ke tau whanonga pa mo mamatai ai polokalama tufunga fonua alo au ke weekend Iane pe ko fia ke taitali rei ai Palofesa pa me ken pela Australia malo tau mau e ahoni e Palofesa pe malo ngā welahi pe me hena ko ilo foko e wiki fo o wene tau alo pe tai mi Palofesa pe tau ngā unu atu ki he mahina tisema ko ilo i ko e mahina tisema ku ngata e tau ngahi polokalama ko toa pe ka tau hoko atu ki he ko e te ngahi taimi fo ki e family ki he Christmas ko e whausta o ngahi aholoto aku tau ngā unu atu pe e Palofesa kamata tau ku tau sio mai me February January February ku fu mama o apito tisema ka ko ni ku tau wofi apito tani mi ko November pe tisema ka ku fefe hake Palofesa fefe hake family pe mo e ko mo gona ko ken pel alo apito tonga pe o ko tombua whawhita i pe o ko whamalumalu atu e talamal ko i whonua lotu pe moe ako ka eka ke hoko atu e ta polokalama o ko ulerei pe e uho wawa pe ke aluseane pe moe family lerei pe ngā ue ai lo au heni pe o ko lawe pe ulau maari rei pe ta ine princess ko la tu fui peka tu ko aho i hene mai mo ako fai heni pe o lerei pe a mau fonoani kai fafo ke atu ngalo apito e Palofesa ko ilo i foko na hange ko na ku ke talanoa ki ai o ku lerei pe me ako toa pe ka kono mo oni ia ku sai pe he ku ko ilo pe mahalo ku mo kamata pe ki hao mo sama hange ko ki mautolu heni ea i New Zealand o ku lerei au pito kamata ke koe ke vela koe ke momoko ka ku moko lerei pe ki he whanonga pe ko tiko e ko mawanga pe ke ngai whai tau koe ni heni o ku koe lerei au pito i he whanonga pe ku ko le tua tai ni mi ko whanonga o koe ke ahi ha fuu o ki fofoloa mai Palofesa e tau whanonga kia whahinga mahaki hange koe ni ko COVID aku talo pe koe tau longo pe koe COVID tau longo ko ia koe ke tau te whanonga ko ia i ha whahinga mahaki auha o ku hoko mai ko ngā ku kei o ku kei ai pe ngai wheitu o ku mau whanonga kei New Zealand o ku nau eke mai pe ku ke bakai na ku te COVID he ka pau te ta puke pe hae au kei whai pe whangi sivi pe he ia ka koe ka hafu mea ia ku kei to mamafa he dainimi ku hange ku alu atu ka ku tau whakau kau pe ku alu ki whe mea ka taimi ko osi ai ne oho mai ko ia pa ne osi pe ku whanonga atu ia ki whe ka pau na aha mea pe he koe whoke konga ia taha ka kai koe kau toke tā ku na os asi mai he dainimi o na u whamatala na toka toke tā tonga o na u asi na toka whamatala na tolia o ku na e tolahe e kau ngā ue e whare mahaki na kai bege na huhu na tolu kau toke tā pe na kai bege aha whainga mea i e koe whai whau pe ea mo e hafo ka koe ke uwhe alo au ke whai kike u mea koe ka tau sio pe tai nimi hange ko puri atu e Palofesa ai COVID-19 he tai nimi Iyo tonga koe na ufato ngai fa pe ane afi koe mawongo koe te whai hano o mai pe ai ngai whamatala whekau aki pe a moe COVID i tāiwa. I Australiani pe o ku whakatau ki ofisa mo i lelei me health a eni
i federal o kune hanga o tala mai o ku toe ase COVID i ngai feitu i Australiane pa ku toe ai mate. Koe. Ka ku te kai ke fu pe tu unga fatu ta make au pito ko tala mai pe o ku te kai ke o ku ke ai COVID holo e ne toe asi hake o ne whare ape o ku toi alu ki o lunga o kai ke te heke ai kalafi ai apa koe ne ako o ko pia ne whare ape o ku ai mate ka o kai ke fu fatu ta make au pito ai ke hange ko ngā hi ta uki moa ma ngai mahina ki moa ka hono whakarea he ni o ku toe makape hake ai COVID. Pea koe whamea pango ia e te whanongo atu ki ha kautoke tā. Na nau ngā oe he whare maha ki pea nau tū mā whahanga i tala noa pe he o ku tapu whoki i he nau whakapapau. E uho wa wao pea ku tau whamea pango ia pe ka pau kua kautoke tā pe he koe kua mea e neo pe he koe COVID ko ha 85 koe COVID na e hoko to tonu pe ia pe toki e pe whakauhinga ke ngai pure anga me na ngai whatu tu ke na ke hai me fonua pe tono no e kautake ni e whakau aki me pare ma koe ni ka koe mea o whamo ni mo oni i he ni pe ia pe moau pe ia ai mea koe ni na e hoko tonu pe koe mate te tau toi fefe kakai na mate kakai ko malo e nau mo ui ko kakai o kei puke ko lave kakai to lai o nau ma o long COVID ue sia me COVID io ka koe kauto e tāpe na o nau mau e nau whapapau me nau palo mesi i ngā oe a whakatoke tā ke nau tuu mai o whai ngā i whamatala ko ia e te metoe ue sia e pe kakai ai ka pau kua kautoke tāpe o ku mahalo pe o kai ke mau o nau ata mai ke nau tuu mai o whai ngā i tala noa pe he lolotonga ia o ku makatuunga mo ui me mate ai kakai a nau tō ka ku tau whamalo e ku tala mai pe te ai whahinga vai lasi e ha mai ha o toi ha o ka te kai ke toi fu alu ha me ai a hange koe foi kaupe au koe COVID na tau whianga ngai ma ka whawhoke atonga ko di mahalo Palofesa mahina o pito ai tafa aki koe ni ki ai COVID koe i tu koe ma whamamani lahi o koe koe taimi lahi o whaalo e taimi e pa ngālo i a tau tolu tato ti whita he taimi tau mama o mai ai ai tau koe ni koe o hoko he wheitu koe Lucia mo mea ai tau koe ni o whai koe Israeli mo Palestine o ku hange pe whokia ko te toki ahake pe niusi pa te sio atu ki he lere koe ai tau pe mohono whanalo ke ti e wheitu sio ke mate mo lea influencer no ave koe kakai ka tau whakaukau atu ki he uesia e lava ke hoko o whamaman lahi he tu o ngahi mea uesia tato whita tau whangi wheitu kono tau tolu i he hiki ai lolo mo mea koe ngahi whanua whokeni o ku lahi ai ai keri anga lolo mo mea pako taimi kou whaia ngahi tau peheni o ku lahi apito hono ngahi uesia e hoko ke koe ke whaha ilo ke ai e Palofesa pe ku ofi mai ke osi ai mea pe waha ngahi whanua he tu whawahapure anga o na waha nau whahinga iwi ke nau lava o whaihare a whamerino peko hae tu unga kui ai peko lere ko niko lere pe ke na uki he pāpahi ahe he whanalo ki tipa na toku merino leo ia koe uho wau koe tau kānoa ki he COVID ka oku whamamahi ange koe toi maka whaauha pe nia ai mea koe tau koe mahu inga o pito o hanga o mai
ai whakaukau koe ki he tau, he ku tau whakaukau ki ai, tau sing ofa ki ai, tau ofa ki he kakai koe ni, whakatolo ua pe ai ongo tafa aki, ku tau te whito ki he kauka ki he kakai Palestine, ko nau tolu, nau fua ai kanonga ta maki o e tau koe ni neongo koe whekuki whae Hamas pia mo pure anga Israeli. Ka aku si koe kakai mau pe koe kau sivili ane, ko nau tolu mau pe nau fua whaingata a pia mo whakamamahi i he hoko hatau. Koe tau whairifia au pito eni, koe ke tau ilo e tau tō ruia oho e wawao e tau koe ni pe e alu ki whē. He koe mea whawa ku maari e koe whakotu whoke pure anga Israelina e whakotu ia e ngā i whakakaukau. O kui koe Zionism e movement koe na nau whakaukau ke whakotu koe for State of Israel. Pe oku whakawhekiki pia Israeli e anau tōu ho nau historia, he koe tūtūni koe o e Torah, o e nau tohi kapu, nai tūtūni o tua e kapusi ki nau tolu me Jerusalem o exile, o whakahe i ki nau tolu ki tua, pe hei koe whoianga ia koe whakamatala ai Torah, kou ki lawe no peke ai. Koe whakamatala e pia he i kai ke nau whoki mai ki Jerusalem kai orewa kua alo i e Misaia. Ai whakamo ui. He koe whoke nau tui nau toko Siosiua Misaia. Koe mena nau hanga whapongia Siosiua he koe ke hau ia whatatau ke ngā e whakailonga kou tui ke ai lotu siu ai Torah. Kai ke hanga rewa he fo i ngalo e ahi ngoa o e tama, ko hetsia ko apu ka haa no whakaiku. Ko ina ne whakotu e whi whakaukau ke ai States of Israel. Ne hanga ia o whakatau e whi whakaukau ki Europe mo Piritania mo mea. Ka paute nau popoua mai ke ai ha fo State of Israel. E hoko ai fo i pure anga ia koe pure anga we site ia i he haha ke loto. Pea koe matapa ia o we site ke nau hu mai ai ki he haha ke loto. Pea koe fwoi, ko kuki hulu i koe, ai fwoi te whito i whakaukau e uho i wama. Pea poua ia e Piritania, poua e whea poua he kau milionea, na nā wangarewa o whakarea, koe saia, koe moment, pe koe whekuki a koe a Zionism. Pea koe fwoi whakaukau. Pea ku pehe kong nau tona, nau whai fwoi whakaukau koe ni, na keke nau lotu nau tōru ia, e kau siu koe ni koe kau tae lotu, kau tae tui o tua. Ai tama koe ni taki nau lawe ki ai. O whotu e for State of Israel. Huma rewa kau mireonea, huma i lope me ngai whona i lope, kau alusia ai mo whē fua Franse, Britania, Amerika kau hake ki ai. He ose ai tau ke nau hanga o whotu e for States, ake foi pao mesi ai Zionism, kau Zionist movement, mohonau taki, e hoko e ni koe foi pure anga we site i e haonga kau arepea. Ma dui koe tawe whe kuki fuoroa mai a kau Europea me kau arepea he ke i Jerusalem me mua me mono a. Pea koe mea koe oku hoko koe i he taimini e uho wawau, koe foi kamata ia hau waiti. Pea koe hau koe State of Israel, o koe ke nau taranoa lotu nau to. O koe ke nau ai otua nau to. O nau taranoa pe ke he kakai siu, kakai Israeli. O koe kai ke, o koe secular state, o koe ke religious state a Israeli. E whakotua ke whakaukau, whakatemokarati, whakapālangi, o koe kai ke toi kau mai ai lotu mai siasi, ki he pure anga, religious states, ke hange koe ngai pure anga lahi o kau arepea, o kau Muslim. Pea ku nau whekukere vai. Ai koe nau te toi whakaukau kau whanau nou. Te nau hanga o whakamaa me he kamata anga pe ai fufuafuatu e State of Israel he kau sae o ne.
Ko nau te pai whakaukau, te nau whakamaa ai kau Palestine aina peu alo he West Bank mo mea kai hoko ka atoa o feitu koea ko State of Israel. Ia ta whaaki koe ka hako kau are pea, kau taki mai a Iran, koe nau te whtoi whakaukau pe hange koe Hezbollah mo e Hamas, te nau hanga whakamaa State of Israel i he tau e wanima koe nike o te a State of Israel. Ta koe kua whangatuku ia e tonga koe ne toki pā mai ene fo i whekoki koe ni, talu pe me e nau kau koe hono kamata whakwe fo i State he wha fitu wha walu, pa koe ne talu me ai mo e nau nganga e mo e nau kau pe ka koe ne toki pā ene fo i tau lahi. Te koe reke tau toi ilo, he kupe he ka whaaki koe ke whaka auha au pite kau Israeli, te kupe kau Israeli ke whaka auha au pitoi ka nau mao ka atoa nau tole West Bank, ka wai pia moe kasa. Ka koe foi me e tau sio ke ai koe ke tau ilo, pe te tau alu ki whe, ka koe tau e nia, na e ue sia lahi e tau alu sia mo Ukraine ki tau tolu. Ka oku toe ue sia lahi ange nia, he ku kau ka atoa e ue sia ia me ngai fonua are pea koe, e rito ia o e lolo i mamani, oku nofo ka atoa e ngai fonua koe ni, ai nia e ia ngai fonua ai mata te nau kau nau tolo he tau koe ni, ka ku uskamata mai pe ue sia me ai a e tau mea kotoa pe. O sea te ue sia alu sia mo Ukraine ki tau tolu, hoko mai eni oku toe alu en ki he COVID. Au pito ka whakafo ke atu e uho e wawao, Palofesa ko iloi pe foki ke hange ke whamatala ko ku ke whai, ai a historia ko ia na e hange ko mea ko tohi he tohi ko Torah. Ko beneo ko ha whai whekau tau ka ko e ke atu ko ku mana tu i whai te lau ko tohi tapu. Oku tala noa ki Isileri, ki he whanua ko Isileri, oku tala noa ki Isileri na hamoha. Aia oku me tala noa pia ki oku ia e kolo ko Isileri pa mo hafua u mea ko ia. Ka ku hao ko u mea ke he hange he tainimi he mahino mai historia mai mea. Oku hange ko Isileri ko kia ha whanua e kau Palestine, o ko kia ha whanua ia o Isileri he mea ko ia. O kehe ai u historia ko tohi o tau lava sio ke he ahoni. Io koe tala noa fok ai pe ko oku aspe he toi tapu, Koe umea lahi ase toi tapu, koe umea pea oku as koe historia, neongo oku ai umea o koe ke asi he toi tapu, oku asi he Torah. Mantui koe u mau anga whamatala ia, koe Quran, ai koe akau Moslemi, koe Torah, koe tohi tapu. He oku iai e whaitatau ai tohi tapu a whakamotua pea moe Torah, ka aku i kai ai whakama whoowia i he Torah. Ka koe uai e umea he tau whakama motua, oku mau he Torah, pa koe e umea o kai ke mau ia ai. Hake koe tohi koa inoke. Koe tohi mahu inga ia, hena e to'o ia he Sas Katolika, pa koe to'o ia he kau Karistiani, o to'o ia tuku ki tu e tohi koa inoke kau. As au pito umea mahu inga ia ai, a whikau aki pia moe kakai Isleri, pia moe lotu siu, kai ke. Ka ta foki mai fu, na whakahe i foki kakai Isleri ia hange, na e whakahe ate kakai Isleri ki mua, I nai whahe ki nau tolu ki Isipite, whahe ki Papilone. Ta koe tala rewa ai Torah, ai ko toi omia he kau rāpa i moe mea, koe foi whakahei whamoimoi. O kai ke maurere ia po foi whakahei, mati ne me tu o tolu no whakahei e kakai koe whakahei pe koe whakamatala koe tau te ai e o tua koe nau talangata. Ta koe foi whakahei whamoimoi, koe ke maurere po foi whakahei ki Papilone, koe foi whakamatala koe ai, koe uhinga e nau mawahe koe me Jerusalema, he koe nau foki mai koe me Ispite na nau foki mai ki ai. Koe kolo ia tala ofa. Nau foki mai koe ia pia toi whakahei koe ki nau tolu me ai,
ko nau fo I mawahe ko ia o uhinga I koe o I kai ke nau toi ai hakakai Isideri pe ko hakakai siu ke nau mau ai fo I toko lahi I Jerusalema pe mo u feitu u ko ia ai West Bank ko uhinga ai kai toko lahi tahare vai fa fua ke pe seti fitu noa ko kau are pe a Palestine ko kau Palestine pe ko kau sentaire no ue to itapu ko tu urewa ko ale mai historia foi mawahe ki tua mawahe kau Israeli pe na he haro mamando kakai pe ko ai fa ngam me au fe ne ki na na to te fito ko na tu fa lo tu pe me na aka mai fa kai business ko malava fe ne ki na ke na to le feito ka ko na foi mawahe ko ya ko ki pe seti pe fra fofua ki mahalo ko tahanima o kakai siu lot Isileri lotu siu na ke no fo feito ko ini ka to a Jerusalema to lai ka hako ka Palestine ka are pe hoko atu gai ka Kristiane pe seti e wanoa pe seti mahalo nima pe tahanima pe ngo fulo ka Isileri ma lot siu pe ka Muslim ka to he ta ulere mai ko no mai ko ni ki na wato feinga ko ni fo tu a state of Israel Aya pa ko uhinga ko kai mi ka fo tu a state of Israel na pura I mai foki a feitu ia ko ni na pura mai Ottoman Empire pa ko ta no pe ko foi mera na hanga he we site mo Britania mo me o ulaki fra vai ko na feinga ke movete Ottoman Empire ko ia ko foi empire na ne pura a Palestine ka to mo feitu ka to ko Aya ko Ottoman Empire ko empire o Turkey o toake na ia maro ke ka ua ki toreva hawa pe ke ka ua holofa ai Ottoman Empire kana te ka pe he tau ua ki ko feinga ai we site ke na vete ke Ottoman Empire kai ha kana ma wa Palestine pe mo ngahi uhinga ke he pe uho baba na ko mera na o ko na hanga re wa ma wa Palestine Britania pe mo ngai fo no we site ma ko ki nau tolu na uhinga ko nau whakahu mai ko Britania na ne whai te whito ko Britania. Ko nau whakalongo ko iaka ko longo a ko ni na ngau. Ma ko nau tolu na nau whakahu mai toki kau ka ato at kai ufono wesite hangi ko whamatala nai ke whotu state of Israel. Sai kau whanau no ka whafokia. Ko ne whokotu ko he taiwa whawhitu, taiwa whawalu. Omi ka toa kakai Isileri mo kau siu na nau whehau me tapa ke mamani. Kau te fito ko pe seti e walu noa ko kau siu Europe. Tola hikaha me Lucia. Ke sio ke fihe me ako ni. He ko nau nofo ko na kau Isileri ko na ko tola hikaha na to ko kau siu Isileri. Ko kau siu Lucia. Ta ko nau foki mai ko ia ai na kulau milion ai na pe fiha na to kola he kai mini I ahoni aya ko mo oni pe fo ikite ka tama ko Zionism te mauhanga fo tu I ha ke loto e o honga muslimi me ka are pe ha state o ka wesi e ko fu ka si wesi te ai to kola ka nge ko kulabe pe o kuloloto ato me ania me e tau mahino ato e tau mahino ka o kuto loloto ato me ako o tau sio ke ai mo tau o silo ke ai o kuto loloto au pito taka tu ko e ahoni o ku ikai ke ulu tukua pa ikai ke punoa Isileri ki hataha e uho vavao kai ke punoa ke United Nations kai ke punoa ki Lucia ko ke punoa Isileri Britania o ka pe ke punoa ka fonua pe meongo ko inga te fito lai he ko Amerika pe ngai fonua wesi te fito ke Amerika o ne whakapaanga ai State of Israel talu me mo he ko whakapaanga he fu kausiu he ko kausiu me tuko Amerika ko te setisi e kausiu ka nau olunga au pito I tafaaki o maupaanga mo mau e mawhai o
na olunga na tolu hare volo o politiki pe mo paanga i Amerika o ku puke ia he kausiu ai aku tausiu rewa na tolu porque hai uhinga fu pe hea Amerika ia koe ki Israeli ia koe mea kou whai ngata ai tau koe ni koe ngahe kai ke whanonga Israeli ia ke a fonua pa neongo ono pua whakai paanga mo whaka nau tau mo whakai mawhai pure e Amerika kau ka teke ke whanonga Israeli ke Amerika ke umea unau whie mau koe whai ngata he kua e ukonga ia whekau aki mo e whakaukau e kakai whiri ai o tua ia e ukonga ia o whekau aki mo e whakaukau koe tui koe kau Israeli lea ke pe e Natania e nau taki koe kakai Israeli ia ko nau tolu pe o nau kei mo ui mai o a mai ke ahoni pa kua nau state kua nau pure anga pane hanga fa fe hana ke ngai pure anga la la ka atoa o aho koe ku nau puria ka atoa pane fa mama fa ele vai to pe ke ne pe he mai ko nga ko o tua ka ke nga we ak ma ke nau ka tak fa politikare o tua ku nau finga ke nau no for me state secular state ka ke religious state ke nau no foi me fa demokralati e ko demokralati o ko kai ke ne ai ke pure ia e lotua pure ipe e demokralati ka fa fo ke atu to ka ta pe ki lo fa matala o ku maho inga bito Palofesa ai fa matala ke o mai pa mo pui tu ako ia ka ko ki mo ke ta hoko ke ta konga ua ta polokalama ka ko gi e ke va be tu pe ne tu ko ni o ku yai ha whahinga uhinga he tai nimi ke tai riri e kakai ki hato e taulahi e hoko mai i he tuu koe me tau koe ni kamata koe ni i he waha Israeli pe mo Palestine tatau te whita whoki he koe ta whaaki koe Palestine o ku whakalere mai e he kulupu tau toi i he terrorist whakapaurewa e hao e ngahi whanua i arepea o nā mai nā tolo pōpou ki kakai Palestine, ho hange ia hanau pōpou e nā tolo ai tau toi mo mea koe neongo koe koe mea who'ou ia i he anga koe tau wakai ki ai. Ka uku iai ha whahinga tuu atu a mamani he laine ko ia e malama ke whakahoko hato e taulahi i he tuunga koe nuku iai koe ne a Israeli mo Palestine. Tau sio ke mea koe ni, koe whai koe I vote ko a Security Assembly. I vote me General Assembly, United Nations, ke Security Council, ke taupehe ko kabineti ya. Ke taofi ke nau voti, ke nau fili ke taofi Israel. Ya vito rewa Amerika ya huma ya mafai ya kausupapawa, ai koe vito foko na huma te na tore a pe mai ikai kumate katoa u voltia aya ko ufono ala lahi pe foko Britania o ke mau pe ka Britania vito ko ilo ipe ko si aina Rusia pe mo Amerika ku vito e foi tolu ko ia ko na tolu ko ai mafai vito mahala po te ka mafo no ka ke fa papa ie ko ma u ko foi tolu pe ko sai ko ne vito pe ata u fo no ko ia fa ta nga ai pa fa hela reva ai pa lo ti ai General Assembly hange pe fu me no ia neongo ko General Assembly pa ko security ko ne ha pe ke security vito pe ko Amerika ia ke u ata ofeta Ko la ve hiva na popo a tonga ia ke ai ngai fonua ta fa ki Amerika ke ua ta ofe Israel. Pa ku malo kwa pe uhinga ke ta pare mia pa mo pure anga ko ke ma o ki ai. Ka ko foku mai au ia sai. Ko tu ko e tai mini. Na fire foi tau ko i Iraq e uho vau. Ko ne pehepe ko Amerika ko ke nau kumi ha uhinga ke ta ia haki fonua te nau kumi e nau toria sio ku wa te ta ko nai umen e loi nau fa matala kai si ta ia Iraq ko nga fo fe ma ke fa au ko a Bin Laden not Bin Laden Saddam Hussein ya ko fo i me ko ia ai ko fo po ini
ka pehepe Amerika ia ke nau kumi ha u whakamooni pe ia pe mooni pe kuloi ke nau tā ia ki whanua te nau whaia nau tō. Ia nau uhinga nau tō. Aia nau as whaia ki Iraq. Ta tau siro ke fu mau mo mate lahi nei hoko Iraq. Pea tau, o kai ke malawa ke tau au ke tau hono tolu ke uhinga ke kau kai tuku pe ke whamatala e ua wawa. Nengo tau au pe ta anoana tau hono tolu. Koe mea koe no tau koe mo Afghanistan koe foi mea ta tau. Ala pin latini o toi me ai, mo ne kau tama. Pea mo Taliban. Pea rewa Amerika ke kumiha u whamooni ke nau ta ia Afghanistan. Na nau I kuna I ta I Iraq, ne kai ke nau I kuna hano ta I Afghanistan. Ka koe mau lahi mo mate lahi nai hoko ai. Koe anga koe ngai whakafuafua I kai mini, ko Iran ia whema ue Amerika ke nau ta I he kai mini. Pea ku nau whakawaanga marewa I sileri ke ta e Hamas, pea koe uhinga koe nau o mai foki koe hao e Hamas o hu mai o whai foi mau lahi na nau whai whapaperiani ano tāmate e kau Isleri. Kau toi whakawhehu ia foki, ai kai ke nau lava ta ofi mo ilo kai tuku pe ke hoko e foi mea koe ni e oa e fia pa nau toki hanga kai kaila a Isleri. Ai o hange pe ano whakaava ke whakawaanga ai e nau ta e Hamas. Pea koe nau ta e koe Hamas, hange pe koe ta e Taliban, koe mea koe e hoko e mau lahi a enu kau o sisio ai. Pea koe nau ta e Hamas, koe teke atuane Amerika he uwhakafuafua ni ke nau ta I mo Hezbollah, he oho mai Hezbollah, ko Hezbollah whakapaanga ia e Iran, Hezbollah I Lebanoni, pea koe Hamas I Palestine, aia o whakapaanga moia e Iran, koe anga ia whakamatala Israeli. Pea koe whaipalani koe Amerika behind the scene, ke whakahua Israeli I hanga e whakafuafua ke he umea koe ni, ke ta e Hamas, he oho mai e Hezbollah, ta e Hezbollah o whita o teuteu lahi ko e Iran. He ka paupe e oho mai Hezbollah, ko ne mahino ia ko tuange mai, he ko Iran o kuia e mawhai o ne pure e Hezbollah. He ko whakafuafua ko Amerika ka tuange, ka huma Hezbollah kau he tau koe ni. Ko ne hangai Amerika ta e ka atoa fo I tolu koe ni, Hamas, Hezbollah, kau mo Israeli, pia mo Iran. Pea koe fo I mau rahi a koe te tau sia po, koe te tau toe ilo, ko te ki e nau pehena to te nau huma kau he tau. Ka koe mea koe tau sia ke he mau nai hoko I Afghanistan, he ngā ue Amerika. Pea koe nau ngahi uhinga nau tōru ia, koe ngā koe kumia pin Latin, koe ta e Taliban, e hange pe koe ni. E kutoe ai e fo uhinga fefeka, koe huma e Hamas o whai fo I mau lahi Israeli, pea koe taimini, kau whakaose ua wawa, koe whaingataa koe tau koe ni, hena ka mata mai, mo lere mai koe ni, ki tō lalo umea tau whaono pōne a Israeli ia neongo na nau hanga, ai ulau la wakapuna mo umea tau whaono pōne e watu, na e humai Hamas he nau whaunga tau makehe a nau tōne keke ilo Israeli, te nau whaanga hangai moia. Ai na huma na to na funky loketi ki na funky drones o ko ha funky loketi ko ni fu te o me intercept ko missile aya ke fangafu missile la lahi na mai na to funky missile ai ki o na ha na to he ta ha fe pe ko fi pe o fa ngata ia Israeli ai fu kamata mai me ko ni ka kuna o slava o foto me ko Iron Dome ko ia o ne hanga ia fufulo e funky me afana funky missile ko ni a ka Hamas pe mo na drones pe ku pa ko ni ku kamata ke fa ngata ma ke Hamas e ko ata Israeli ke loto city ko e casa pe ku kamata ke na hu ke utano lo ko ka Hamas na to ia io fa au Aia ko mea pete tau ilo e holo mui Hamas ia ki Lebanoni ki Hezbollah pe te tau sio hegos kamata tau whana pe Hezbollah ia nau konga me Syria pe amo Israeli ka koe anga ia e nofo o whafua mo e siofi e tau koe ni
kai whafoke atu e o wawau tau amanaki pe, e lava ke ta ofi, ka ko stala mai mahino e Israeli he koe ke whanonga i ka hataha, he i kai ke tuku e tau koe ni ka aurewa o whakamaa e Hamas pia mei kasa. Koe. Ai au, neonga lau wafe kona e mate ko mei alue no o mano, pe kus ova he mano, ka tala mai pe Israeli, whamalohi pe kakai ke nau ngā unu ki tua, nau alu ke he ta whakatonga ke South, ko ngā he koe fwoi tau o nofo he ta whaki whakanoa te he nof, toke lau, Ka whakafoke atu, tau lotu pe ke kakai whire o tuake nau ki liliu e nau whakaukau. E koe kakai e nai whire, kakai e nai whakatonu me toi senesi. Koe. Malo. Tēnā, o mai whakanga lau koho o tānoa nei, ono whamo vete nā tōru koe, awe whoke nau alki ke nāni ke whanua tala o wha. Hei ka koe ni whanua tau he taini. Palofesa whamalo atu i he whatala noa mahu inga koe ku ke whahoko. He koe ngaha mahu inga apito ki o tau kainga, kainga tonga neonga o ku kai ke tau kau tau he tau. Ka mahu inga pe ke tau mui he ngai mea hoko. O tata te whito kai ke ngata pei tonga, ka mea ngai hoko he tau ngahi atakai, tata te whito whamaman lahi. Ke tau awea pe ki ai, ke ai peha tau ki tokanga pe ki ai, ko ngā ke ngai mea ko ia, ko ngahi uesia, neongo koe ke tau, ka koe hau koe a uesia, ko uesia pe o au ki he tau, ko tau au pe ka tau tolu, ai ngahi uesia ko ia. Ka kou tui mahalo Palofesa te ki hoko atu ke konga hao no ua, ka pau ku mahina foi konga koru tatala no ki ai kata ki hoko mo ke ta konstituto ne ke ta ki hoko atu ai he konga ko ni ko nga poema to nga ko ni ta taimi ta mini te wano a ko ni to ke ta ki ta no he ta konstituto ne Io malo abito ko ki o mai ange o baba. Koi. Na tai e kupu whiha he tai bini. Ono tolu. Ko tu ia koe ono tolu, Koi. Koe ono tolu o e kupu ono tolu e konstituto ne o kune pehe. Koe ngahi mea to tonu o ku kau ki he kau no pere. Koi. E tok whai whaka mea tai ne kui ni he. Pui kōsi ke kau no pere. Ka koe ni tāu mai. O ku tāu mai ke kau no pere. Ngahi mea to tonu o ku kau ki he kau no pere. Koe ulaksi. E kai hoko hata ke tuunga o kau no pere o ka pau o ku ne whaha. Pe vare pe o ku whakatāpui e ono ua fulu mātolu o kupu. Ua fulu mātolu o kupu. Aia o ku kai ke manatu e kupu a tolu na tau se hawai. Ka koe mea ia koe he kai ke hoko hata ke tuunga e kau no pere. O ka pau o ku ne whaha pe vare pe o ku whakatāpui e hono uongo fulu mātolu o kupu. E tonga ka pau te ke alat ke uo ki e ua fulu mātolu e kupu pe koe hae i whakarea ko ia kataki. Koe ua tolu koe kupu, koe ngahi mea tapu ke mau e hataha kua mo ua i hahia. Iyo. Ta koe sai mahino au pito ia, Koe. Pea koe ua si hoko hake peai o ono tolu. O ngofua ke kau no pere ko toa pe ke kau ki he whiri ia whiri whafufonga no pere e whai mo hu ke whare area ka pau ko whiri ia o hange koe lao. Aia o ku ange me he ua si e nau to tonu ke nau lava o hu o whafufonga whare area whafufonga ai kau no pere. Aia koe mea mahu inga ia koe nau hu o whafofonga ai ho eiki no pere. Aia
Koe hoi ki no pere ka atoa koe ni, o kia iho nau tofia mo nau kakai. Ka koe whakarea koe, ko nistu to ne hange koe ni, koe nau whafofo ngai, koe whiri ki nau tolu ke nau whafofo ngai, aho nau hou e ki no pere. Ai kau hou e ki no pere isa. He koe kau whafofo ngai a kakai, ko ki nau tolu te nau whafofo ngai ai kakai. Ai koe whi vahe mahino pe ia. Ka koe ni koe kamata pe ne tau hao ke ngai mea to ton ke kau ke kau no pere ko pono tolu e tonga kai whafo ke atu ka pau ka mea ke wheta anaki mai. Palofesa ko tui mahalo koe o ku hange ko lau kai mea koe naki whamanatu mai ko ta o mai peke ko pono tolu ke kau no pere pe mo tau whanonga koe he tau wholofola kai kui ni ke kau no pere ko tui koe Palofesa ko ki whi afi ke me tau whaangi koe ke ki eke atongi ka koe au ku whaanga maheni a ki pe whainga tau wholofola koe ni ku whai me tu i pe kui ni ke nau kau no pere hange koe ko tau whanongo ki ai pe ko toki taha e ngahi mea whaope li liu ku whai ke whahanga tonu mai ki he kakai i he public ai ngahi tono no ngahi mea tau pe he tau whakarea mahi no ko ngahi mea eni o ku kai ke whie maari e ki ai pe ku lotu mamahi ki ai pe ko haa no whainga whakarea ku kai ke sai i he whahau whatongi e kau no pere ai koe na tō wholofola ko ki ai kui ni ko ngā hange ko ngahi konga ko ia ngahi hingoa koe ke whakanofo ko ngā whia mau he tu i ia ki whakapapau i ko taha koe abe kia no pere ko taha koe ai alo nofo i he motu moi pe ko whea ki motu ko ku tofi ai alo nofo moi kai ngā ko ngā kakai na tolu tau hi whanua ai tu i ta na i kai konga he tō wholofola koe koe kau no pere ia ku nau hange na tolu ha kau pailate wakapuna ko ngā ka lahe nau whewhalau aki pe ai ni ihia ku nau whiri ke whare area ka koe nau te whoki mai nā tolu o whakaha mai mea ka ku nau whai ke tu i ma toenga kau no pere pe ai ni ihi le vai o ku nau walu na toki whare area pa ku nau na pehe whare area ku ni i ne tō wholofola hau nā tori ai olunga ku nau hau olunga nā tori nau si o lalo nā tori ke toenga koe ka koe foi ko ngai ko mari e taha i e Palofesa e foi ko ngau ne pehe ka pau ku ka pau ke fe pailate koe pe ka pau ke fe koe ke fe mari e koe po wa venga mea e koe ke fe mari e koe ai he mea koe ke fai pe fe algo no fo muri foka foki mai e koe mea ai tu i ka ke algo tau atai Ko fia lawe pe ken ko ka venga mahuinga au pito ni e uho ba Koi o ku tau whaapapa ko ngutu tamurea ke tau talanoa ke ka o weiki ka ku hanga e taine kuini o whaata mai ke tau ki hange ko lau ko ai kau social media tau ki koi he ko to folofola pe ko mea e ua ke te au mahu inga o senturi ko ni kamata anga senturi wa taha ke te au pe me he tu i mo farela ko fo i to folofola ko a tupo nima o ko i tonga i he wafe mavalu e fai ai saupulu pe ko tufunga fonua pe ko lo au whakapolitikare ai a ene afio. Na o whanongo le lei ki au te ringana lo tonga i tonga whakatotolo koe ke whakaseo se toke taha ko ia te nisi mo Palofesa Futahelu o whai mapotala noa pe mohono tuku mai koe ni i he ngalu e a Katake, ka ko tōwholofola maalunga taha mo whakawhiawhia taha ia o senturi ko e nia foi tōwholofola ko ia ke whaiha no saupulu e tau whaunga whapolitikare neonga o kapau na ikai ke sa ia pe ku sai pe ku komi ko nea ke heia ka kono whakaata mai
pea me he malu e tui mo mawhai pura e tui he malu e konistuto ne e uho wava. Pea koe ke pehe nia ke tukulalo i hato u tō wholofola i fo i hau kon i senturi ua taha. Ia e u tō wholofola maulunga mo whewheka mo mahu inga au pito ai tamatui o e lolotonga nia tupo uono. Ka koe kia te au ki mahu inga au pito koe fo i tō wholofola koe. A tupo ni ma ke whai hasapuru whaporikare pia moe fo i mea koe na i taine koe ni mo pe koe tō wholofola koe ni. Ko whika ua in ka te au. He koe tau whoki ange o pehe. Os koe e tau me talangofua no pere kotoa pe na e toi whiri e tau whahau. Pena e kau e no pere koe mo tau whahau he tau pena e hoko kohono whiri. Ka kohono hanga koe tau whahau o mai e kau no pere, o mai ano allies, mono enemies. Nau tolu na e tau mo ia o ni hanga whatata hai ko hinga ke toi langa fo o e fonua. Na e ikai hano pere o e aho ko ia ke ne toi whawhehu ia, me tene toi fie poto atu, me tene toi whawhepaki atu, na naomi pe o luku whakakau ke whakahoko whakaukau tufunga mo langa fonua, mo e whatu fonua fo o atau whahau e uho wawao. Pena e meri no ai fonua, na mandui na kat ma pe ka koe kau no pere no whakapalanisi e tau nofo. Uhi ngā ia whakamanatu mai mo e mea mai koe nei tahine pe koe ne tō wholofola. He ku kamata ke ta e palanisi, ta e pot tatau e whonua ko e ngā koe ta e mahino e kau no pere. Ma koe tau hau koe mea tau whahau, tupo ua ki. Tau hau ke tupo ua na e whepake tu i koe ia mo e hoi ki no pere. I ngahi uhinga ua ki koe whirimari ai tu ina kai ke nau loto ke ka hoi no pere na nau tāla ngā i whare harea. Ko whamatala pe ke kai me whai ai tō ke. Na kai ke wha tō ke he o i a tau whahau ke te aha hai ke tō e rea hake. He tā i hange hake he. Ka wama ka tupo ua whetō kake ai penai benga i tō no ai tu i koe ia tapu mo ia. Ia i koe nau whehanga ngai he whirimari, nau whehanga ngai i anga no ngawe ake he tu imo e ne minista ai paanga e whonua. Ia i koe yo hu mai a Britania. Awe tau ta whapaanga mai tau pure e paanga ki Britania. Tok tukuange mai tawal he tahiwa whitni maisa. Ka koe mea e tahana e hoko ai. Whamalohi ai Britania mo hoki no pere tui ke whakamooni ke ave ki tau tolu ke for anta te protectorate a Britania. Ma tau hao rewa kuko e tahina ko kunsalo tēnei whaako naki whewheka au pito ke hoi ki no pere hange koe mea koe ni ku asi mai. Kai te kai ke hau ko kuhinga eni ke fo i tatau a eni moe tō wholofola atu pōni mahena e tukuange mai i e public hau ki tua, hau kakano, hau moe uho, hau moe fuo. Pea koe tōku whika wā eni ai mea koe nei pe koe tō wholofola a kuina na spau tuku aho. Pea koe taimi ko o ku alu pe hea e ka huma mea mi whare lahi, ku mahino ku humai me he loto whare o whare lahi, o ku humai me he loto whare ho e ki no pere, o humai ke he whonua kātoa. Pea koe rewa ngahi uhinga whewheka ki ai uho wawao. Koe uhinga ki ai o koe ai ni iho he o e ki no pere, o ku nau fu tae maau au pito i loto ki he malu o e tu i mo e kuini. E nau whai ho nau whatongia. He koe uhinga bea taha ki a te au e tuku mai a hame a ki tua. Koe uhinga, koe nei kai ke lawa
o area I mo tala noa I mo tala ngai I loto whare. I loto palasi, I loto waa I tamatu I tap moia mo ene hou e ki no pere. Koe uhi ngā ia. He wika ke tuku noa ia mai e tahine kui ni. Whika ua ki ia, ta e mao. Te oku nau ta e whakaongo ke tamatu I mo e tahine kui ni. O kei o e sia e loyalty. Koe mea mahu inga ia he vai tu I mo e ki no pere. Koe talango fua mo e whaapa ke tui, ke talango fua mo ke whaapa mo ke o whai ho kakai. Foi mea pe ua, koe halake no pereu halape ki he mo e halake. Halake kakai, halake no kainga mo e halake tu. E sio ke u mea koe whamatala koe tahine kuini. O koe kai whai e mea koe ki ta whaaki koe, koe ki ne tala mai ea koe hoe ki no pere katoa. O koe ne tala mai koe ni I hoe ki no pere. Ka ke nau whatongia ke tui, ka ke nau whatongia ka nau kāinga, pia koe ongo whatongia e ua koe ia, o I he malu e ko nistu tōne mo e tala fonua. O ke taime kong kau alu pehe ai ke tala noa pehe, pia mea pehe mai ai kui ni, pe koe tui. Te tawanga rewa fua ai ko nistu tōne mo e tala fonua, o fua aki ai hoi ki no pere. Pea ko si whai pe ula urea ia ke I kai ke whai he hoi ki no pere, hani iha nau tolo nau ngā hai whatongia. Ka koeni, o mai hanga tonu, o mai mata, pea koe mea maari e he tō whorofora mau pe e tu I mo e whare lahi, koe ke nau o mai nau tolo ha uhi ngoa, koe kau ia mea maho inga e taha mea a whare lahi, pea mo e tu I mo e kuini, o kai ke nau hanga hoka I maha hingoa o hataha, o si ilo e nau a ilo e tahine, he ko hono whamiri pe fukau no pere koe ni koe mea tala no ai ke whamapopo e kāinga. Ka toe fu hoa I no pere koe ni e uho wawau, koe taa e tu I mo e kui ni. Pea koe me mea mai koe ni koe ne tala no mai ki hono kāinga. I he taa. Kua o fo I tuunga e nau ka e mau ke fo I tuunga, ke hua mai ai e tahine, o kai ke I mea ka nau tolu, ko hami o kai ke mea pe I loto whare I palasi. Ko whehui a koe kou whehui. Ko hami o kai ke nau whakaloto whare ia ai tu I mo e kui ni mo e hoi ki no pere. Kai tuku mai eni ki tua. Na koe tari koe ki ai he oku tae mau e nau whai whatongia ki he mea fio. Oku tae mau e nau whai whatongia ki he konistu tōne. Oku tae mau e nau whai whatongia ki he o nau kāinga. Oku tae mau e u whai whatongia. Pea koe fo I lea ia koe tamai mata ia tō whorofora a koe ni. Koe whatongia. Pea koe ku whanongo ke fo I te pi. Pea ku whamanat mai ka te au e koe ku tohi toko tā e whisisi koe whatongia I e tau uhinga whatonga. E tonga. Tana e whie mao mai he tamatu I na ke maa I moa he ni mo tahine mo koe ni ke anga na tatau pa ko oange na ohanga oange na tatau he whatongia. I he ku whisisi he whatonga. Ko fua whisisi he whatongia I tonga mo Polinisia. Pana o ang mai tatau ai tahine koe ni prinsesi ala atu fui peka. Tuku haka koe me tō whorofora mai koe ni o ku tō whorofora mai ia I he ku whisis toke tā. Tapu moia. Koe whatongia, kua pau ke whai ke alaha kakala, pe tau e langi, pe whaka ofa. Moe ha. Koe whamatala kātoa pane ai tahine koe ni, koe tala mai o ku ikai toi whai e whatongia. Pea ku tau wako me ai. Ta tau pe mo tau tolu. Ko ni kai ke whai o tau whatongia le rei ke whamiri, ki he lo au, ki ho VPON, ki ho whamiri, ki he lotu, ki he tau nofo. Pea to tom lewa ke o te toi whai e koe ia ngā au e koe ia pe koe mea koe ia
o ange whatongia ki ata ke he koe whatongia. Ko taimi ko o inu ai hoi ki nau pere me kau matahapure koe ho nau kawa pe guangi marewa moto puaka. Ki mua panehanga inu ono kawa. Puke ipu kawa. Ka pehe marewa moto puaka pe koe matahapure whai whatongia. Siosiua koe fonua aena. Inu he koe whatongia ia matupou pea moe kakai. Pe koe kainga, pe koe haa, pe koe. Ka ku tala noa i mau mai pe ki mua pake inu ho kawa ke whai ono hopong pongi mo whano fo koe whatongia. O ko sino na rei he tu i me koe ni tap mo ia kauno pere koe ni kuhinga ai ono o mai ki tua. E koe anga koe ku tui, o ku ikai ke nau whangango ke tui me koe ni, ku os whai atu e ngā au e ka nau tolu i loto, pea ku tuku mai rewa ki tua. Pea koe rewa mea mahoinga, i ono tuku pehei mai mei whare lahi ha whahinga whamatala peheni. O ku ai uhinga ko os lawe ke aipa. Koe rewa uhinga taha koe whakatokanga mai ke ka uho iki no pere koe ni. Koe. Ka pau koe mo ni ene koe ka uho iki no pere peheni. O koe kai toi whie mau ia ke tau tāla ngai e uho ko wau. Koe. O kai ke toi whie mau ia ke tuku peheni mai ki tua he ta ahine. O whie mau ia ke nau o whakafoki ho nau hingoa. Koe. He i he whakatatau ke koni stutone, mo nau whakapapau, e me tāla e whanua, ko nau pā usi i ho nau whatongi a tapu mo ki nau tō. Ka pau pia ku ilo hao i ki nau pere o ku whihia, ko uhinga mea ta ahine ki ai. Ka pau he ikai ke liliu, he koe uhinga mai ta ahine ke nau liliu o whai ho nau whatongia. Ka pau rea o kai ke liliu ia ke whai ho nau whatongia. Koe anga ni koe e ku mahino aku ki he tāla e whanua mo i ko nistutone, whakafoki, e whatonga e whai ai mai he ta ahine ai whai lea ko ia. E ua baba, Koe. whakafoki mai a koe hingoa e nea whio. He koe uhingoa koe ai hoi ki no pere. Koe uhingoa e a tautoru mo e nea whio. Ai haa. Koe. O ku awe e nea whio ai ke ko nistutone. Ka koe hoi ki no pere o ku ikai ko ha mea pe ia a e nea whio tapu mo ia. Ka koe ki nau tō a e nea whio mo ki tautoru ai ka ai ngā. Mo i kakai. Koe. Ku mea mai ai ta ahine mo ene awhio ki hoi ki no pere. O ku iai mo e tau totonu he tala e whanua ma nofo ai haa ke tau tala no atu mo tau tolu ki hoi ki no pere. Koe. He koe tu i mo e kakai hange koe tō whorofora kun salo te. O ku nau whau e hoi ki no pere. O ku ikai koe tu i pe mo e hoi ki no pere. Koe tu i hoi ki no pere pea mo e kainga. Ka lava o mao e mea koe hoi ki no pere. Na ka baureo ka ke nau whai nau tō nau whatongia mo nau talanga fua ke tui. Ka baureo ka ke nau whai nau tō nau whatongia mai ka tau tō. O ku hei e tau kaunga ke tau tala atu koe a mea o ku pehe e tau mea. Koe. Ka mea kau pehe ai. He koe uhingoa ka hatoa koe na. Na e tau he whanua he tau whanga kui. Na e tau he tau whanga kui. Na e more taa mo e toto. Ya more mo ngahi mo ui kanau. Mao e uhingoa. Ta tau totonu ka atoa ke tau tala noa e uhingoa ko ia ihe malu e tui. Ka pau kona ko na wau na toka hatu unga pehe. Whakafoke e nau tolu e hingoa ko hai o ku talangata ape whakawhepaki ke he tui ko e ku whakotua tu e au i he tau hau ke ka veinga ko ni e tau tā noa e ni e uho wabau. Koe. O ku ikai ko ha hingoa ia ke nau whai peri haaki. O ke nau ono tolo no fomuri ka li ake whatongia ikai.
O na I kai ke whao pehe e tau mea. Okay. Mahina pe ku mawongo ngata akau no pere ko ni ku hinga ya no tuku mai tai ne ku ini. Ko hanga bene ku tāna ke pe aku whakakonistu tone. Ku tāna ke atu e tu e tala e fonua. Na whakafoke o hingoa. Whakafoki kai whiri he tu I ha kakai ke nau whai e whatongia. O whakatatau ke uhinga. Na tau kawai. Ke whotutu e uhingoa. Okay. Oku I kai ko ha me ai pe me ai e tau whaahau. Oku I kai ko ha me ai a ki tamai foha ke na whai deri ha pe he hingoa. E uho wawao. O si whakamahino re re e tau whaahau he ne uto whorofora. Ki he hoe ki no pere. Oku uhinga e koe whatongia ke whai ke tui moe hokakai. O koe koe mea ke pāpāsme me tamai ke foa o pehe peka kai ke whai e whatongia. O ku fōu tae maa apa untrust. Okay. Ai a koe uhinga ai a koe ai. Ai mea koe e tahi me. Pea o ku mamafa au pito. Mamafa au pito. He koe vai wa e kau hoi ki no pere ke nau whai ho nau whatongia. Wha sosiare, wha politikare. O ku e sia katoa e te ki tau tō. Kau lawe whakaos ke he mea koe nina e kau he mea e tahi me. E tonga koe mea eni na ku tala no atu ka koe ho whaka eke au ki mua. E na e whaahinga na nauhanga o whaangai mai au pa naulau mai ka te au. Te whito ki e whaamiri tū. Koe ku tala atu, ki tala noa mai hoi ki no pere ka te au. Whikau aki pia moe kau holo ki e tū, kau ki e patoa moe ha. Pa nā ku hanga tala atu ka te koe mea koe ni. Nā ku talangi ke no pere koe ni ke nau o nofo mao whai o nau whatongia. Pe nau nofo mao he haa, pa nau nofo mao he konistu tone. Ka ua te nau o mai o huu he patoa, huu he tū, huu he hae kulupu e taha. He uku whepaki ia, moho nau whatongia whakonistu tone moe tala e whonua. E te nau mai o whawhawhaha hiolo i tua, ke nau whawhawhaha hiolo e kuno pere ke haa. O nau nofo he haa au tau kau katoa ki ai. Pena e kau ia he mea e tahine kuini, na ngaspau. Ko ne whakamanatu mai o kai kau hoki no pere nau kau holo u mea o kai ke tutonu ke nau kau kia. E whatonga e mea e fo i tawako ia. Uhinga mai e tahine ke he mea koe no kou ka noa atu ai. Ko sang mela Chris Pohiwa, na ne whawhanga e hoi ki no pere kai ke whai o nau whatongia. Palofesa futahelu, na ne whawhanga e ki nau tō. Ka kumakehe atu e fwoi mea ia koe ne tahine a ene maa opo. Kei whaka apa peke hinga hoi ki no pere, ka ne hanga omi, ai mata vai lahi, o mata mama ke whonua mea ki nau tō. Ko fuafua tala no aku ke hau ki nau pere na ku hanga o whehu ia ki nau tō. Ko e nau o mai ko kau he pāti koe ai, ko pāti ai kakai koe a whaiwhikau toke tā po iwa to e me toa. E uho ko wha osi akia. O vare pe, o ko i tonga eni, o ko whaiwhatongia, ku taha mai a reti o, ko e pāti, kata, a po iwa to e me toa ko whakotu, pia ku kau ai hoi ki no pere. E whae pe, polokalama pia mo aranya, ko ria tapueluelo ke nolo whae e ke au tau tala noa rewa ke he mea ko ia koe fuafua la kahala ia o e no pere i ono pohoni i he senturi koe ni koe na uofo tu pāti pia mo pohiwa tu ende toa kai tuku e te pire ai ho e ki pia tuku e nau koe ngahi pou ki nau tolu o tu i he whare area mo osi ai pe mo nau kakai koe ke whe mau ke nau te ona to kau ha pāti ha kakai puko pāti a hai. E sio ke umea koe a koe uwhaka ilonga a koe nau hange koe mea koe kuini ku nau o kau he mea ke nau o kau he ai pāti ke nau kau ai ke haa. Nā ku tala noa he ma polokalama koe ia. Te hore pe toi ka mai nau tō koe ke nau kau nau toha pāti. He oi nau pere. I whare are.
ka koe mea ia koe o kou whatokanga mo talanoa ki ai, taki taha nofo hange koe talanoa e la ko ngā whanua konsale pe. Hono se kolo. Taki taha nofo I hono kau a. Taki taha nofo o whai hono whatongia I hono se kolo. E koe tau whehopo kaki, mo hoko re vai mau mau. Koe tahine ia, koe tahine ko konsalo te. Pea koe mea ia koe kou whewha o se aki. Koe hinga ia mea koe na nas pau. O koe ke nau nofo nau tōru ia, o ke nau pereho nau se kolo. O koe ke nau nofo nau tōru nau loto kau a. Ka ko nau hopo nau tō ki tu. O nā mai na tō kau he kulupu koe ha. Kau he kulupu koe whapolitikare. Kau he kulupu koe ha. O nau mawahe mi o nau whatongia. Ai kou tu e tu ima kuini. O kuna tū tau tāina. O koe ke na hanga ai ha mea ke uesia mo mamahia e patoa. Koe ke na ai ha mea uesia mamahia e tū. Koe ke na ai ha mea ke mamahia hai. O kuna whakahoko pe hona whatongia. Whakaluku fua ke whanua mo hona kai ngā mo e haa. Pea koe tā sipinga ia ke mui mui kai ai hou eiki ko toa pe mo e hou eiki no pere. Kai tu koe ai whawhawhahai. Whau holo ua wahe tu ai nofo ai kakai. Tuku ame kakai ia ke whai e na umea. Koe kia hakovia whamiri tu, koe kia hakovia patoa, koe umu menio whakatupe kakai. Nau nofo mau nau tolo nau whatongia, koe puke whanua. Pea nau nofo mau he nau whatongia, koe kaike nau whiri maa nako holo kia ei mopi, mo kulupu koe. Mau ai e tau nofo. Nau whoki ki ho nau whatongia hangi koe whakaamo ai kuini. Whakawoki atu uho wala. Palofesa fua malo atu he whatalanoa ko ia. Taki I ngai ko lau koe mea taki I awhe ki he konga ko ia. Ko ngā whi unga tonu whukia ma te tānoa kupu ana tolu. Ka kauhi ngā ku osi e ta taimi Palofesa. A te wātu pegi ka pau waha mea ke wha maa opo mai ai. Ka ta toki hoko atu I he wike ka hao he kupu ana wha. Malo apito ua wau ko wha malo lahi atu I lawa e rei e ta polokalama. Ia na whakaongo pe, pe te ke hanga o omi ai mea e kuini e me tō whorofora ke tā tala noa ki ai, ka nau tuku pe ko I ngā ke whai ak peo whotutu upa koe ni, ko ka hao, o hange koe whakarea koe a mātua, kau pe eiki, he koe taimi kona tāu mai ke kupu ono ua, ku hoko e vote of no confidence, ai whiri whaloto tai whalalaanga. Pakapana ke manatu I nau pe hatu. Mani, ka hao pe ki he mo tāu mai ke kupu ono wako tala noa ia ke whoinu. Ke whakailo. Whalota e whalalanga. Ta koeni, na ta hao ene I polokalama e taha pe ua, kai ke ta hao ke hoko atu he ono tolu. Ta koeni ku ta maamain ke ono tolu, ku hoko foi mea ka hine kuini. Pa mo oni lewa ai lawa kau tangata eki. O ku kau pe eiki he tau whora. Kau pe eiki he tau whanonga. He ku hau tonu pe mea. Koe timing, koe right time, hoko mai. Kai ke, o ko whamalo lahi atu, pea ko whatawange pe ke oua na si itangia tawa e o eki no pere, koe tatala noa pe, koe tānaki pe whakaukau ki he mea e tō whorofora I ta aene ko kuina na spau tuku aho. Ka kou ofa atu e uha wawa, tato ka hoka atu e wika hao, malo ma whainga maare e, pa kou ofa atu e ki moutou kotoa pe kau mai ke tau polokalama, kau tatau atu, malo. Malo pito Palofesa wha malo lahi atu he lava ko ia e ta polokalama ki ahoni. TUFUNGA FONUA lo au. Ka ta toki whelongo aki I he polokalama ko ia. O wike ka hau ofa atu Palofesa. Malo. Wha malo atu e kainga. E lava ke mou kau mai. Tau lava e polokalama ko ia ki hukeni. E TUFUNGA FONUA lo au. Wha malo lahi atu ka tiki mou tolu. I he lava ke mou share pa mou ki whanongo a tau polokalama. Ai koe tuu ko he taini mi o ku te ke mau ha whainga maari e ki ngahi polokalama ke he. Ka te utoki o atu peko apongpongi ko e polokalama nga maheni peia.
I he hoko e taha ko prokalama whawhango sai o ne, pea o ku iai tui e toki lere pe a prokalama whatwhanua fo au, I he to apule lulu, pongpongi to apule lulu, ko ai ko taimi hiva, ko taimi tahau aia I Amerika, hoata, aia o ku whawhalala mahalo e toki whapapau I atu pe ai prokalama ko ia mo ilo I ku lotonga I whanualahi ai whafafonga, pea ku te tau wheturi holo pe mo taimi, ki hoha ai kau sponsor ni ko ngā koe ke ai u taimi ke pau ka koe mea bena ukulava o whahaka nau tolu o ku heke ke fu pau e taimi ko ngā ku whewhala waki whafofonga ku I ngahi whetu ke heke ka koe mea pe e pau koe mawhenga ke whakakato ai whatongia ko ia ko nau totong ke whakahoko polokalama ke o ana mise polokalama I he wike kotoa pe o hange koe se nau sponsor ko whahoko. I he netu koe he tainimi, whamalo lahi atu ka tingi mautol, whamanatua doa I pe ai tau ngahi tuaki koe ni me tau kau sponsor kuna toko ni mai ke tau ngahi polokalama ai a koe South Pacific Loans, talek tupou, ko ilo I pe ko I New Zealand talek, ko ti e ai pe whainga maari I he mahalo pe ka pongpong, te malama o whahoko atu ai ha polokalama mo talek, ai a koe noa walu ngeau, walu, hiva walu, ai kau taha finance ko ia, o kuna toko nia ai polokalama ko toa pe o whahoko atu. Pea mihe tau Vipon Media, au ku whamalo ke stareki I he ngahi toko ni ko toa pe o whahoko, lava ke mau ke I o atu ai ngahi polokalama ke tingi motolo, lava ke mo wakai mai ki ai, ko ngā koe whaitoko ni ak whahoko e he kau taha finance ko ni, ka pau o ku ke whia mau haseniti, o ku ke whia mau ke panga mo ua ke tokoni, whaitokoni a koe, o nā ki toi hanga ke, pe mi he South Pacific Loans, aia o ku kinau tolu, o ku nau hanga o whakahoko ai ngahi, no ko ia ki ho tau kainga tonga, pe aku o sianga pe ho tau kainga tonga e tolu ki ai, aia o whakahoko e stare ki tupo, noa walu ngeau, walu, hiva walu, te ke lava o mau ia. Pe mi he kaudaha ko e South Pacific Loans, stare ki tupo. Ko tau wharikoloa wala, ko e Page Fashion Store, o ku ke tu mo lau, ai Page Fashion Store, te ke lava whakatau ai, hawhahinga wala pe, I he tu atu koe ni, kula o atu ai uta fo to don ke out mai he ahoni, paka pongpongi, ke lava ke mo mamata ki ai, o ku fitu tak pe he telefoni koe na, wa fitu tolu ni mao no, pake walu fitu noa, walu ni matolu, ke whea taimi o ku au. Toi ka koe I whare koloa lahi, a pita u wala ai, ka gaila lahi, wala ke tau whanau, wala toi iki hangi he kaureka, te ke lava mau ko toa pe, mau mo su, mo hafua, ngai wala staila ko toa. Matu koe u wala ai, o ku he Page Fashion Store, ko mi me koe wala staila pe, kuna o iai, he koe ke whawhi unga pe ke ki lahi ko ia, o e nau whare, pea te ke lava mau ia, me tek nau tolu. O kua te whakamalo fuki heni, pe me te au ki he whalareu, ke komiti ko ia e ka inga whalareu, ko I ngā koe nau whia ngau e aki ai tau live stream, lava ke mau lava atu whahoko ai live stream ko ia e he tokonaki, ai whalareu day, ai nei whahoko I hanga, ko I kātoanga whawhia eni, kau ke whia mau, ke hulu hanga I kātoanga, tata te whito ki mo dolu me lolo a halai walu koe, oku whawhia ke lava, ke olatu o whahoko a ngāwe ko ia, pa whainga taha pe, koe ke te whakalau ia ka kuku, pau pe ake ku ngātu ke lolo alai walu, ka kua tā pe ka whainga taha pe, pe ke hau mi eua, po niua, po whewhua, mo whitu taki mai whia telefoni, ua whitu noa, noa ua taha, ua noa nima, noa ono noa whitu, noa ua taha, ua noa nima, noa ono noa whitu, o ke puka mai ke taimi, ko I ngā ke lava mao hawhainga maari. Mandui ko e mahina tia se mate mau I wawau ai, whahoko ai, whatongia whahoko ai, I he mahina tia se makakato, pea o ku kabau ku ke whia mao ha o live stream I peme I wawau, pea ke whetu taki mai pe,
I he ku messenger o tohi mai ai ke ilo ke lava ke puka o taimi ke ai ke whainga maari I he taimi ke o lotonga mai ai. Ka ki ngā dai whahoko foki ai tau live stream I he tokonaki koe ni. Pe me he funga taua, kalapuka e funga taua I o tahu. Ai whahoka te live stream koe ni whafuafua ke taimi nima e fiafi whahoko ai ki whenga paanga ai kainga koia pe me konga koia ahonono pe koe kainga koe konga whaamatu ke nau keri vai ai ku take kimi whakahoko ai live stream ko ni pe me he whituko whaianga kalapu koia ai funga taua I he tokonaki koe ni tau iai ai pe o whahoko atu ai hulu koe ni ka tiki mau tolu koe tokonaki koe whalaite wike kahau o ku whahoko atu by my live stream ki he whenga ki he polo koe polo whakamamani lahi koe ia ai maire fi he siulu tapu ai te mau te iai I he whalaite koe wike kahau ke whakahoko atu ai live stream koe ia o polo koe ia maire fi siulu tapu pa whamalo atu ki he komiti pia moe kainga kotoa pe I he kaukori studuku o maire fi he siulu tapu I hono omi whainga maari ko ia ta ke ulawa o whahoko pa mo Vipon Media ai live stream ko ia I he whiawhi whalaite ko wike kahau pe he whoki ki he whamalo ki he kainga lotu ko ia he psipa I hono sponsor ko ia o live stream whahoko atu malanga na whahoko atu e mokfisi ai na whahoko e whewsapate ka whamalo whakakato atu kia teki motol ko toa pe mandui ko ku whiga telefoni ena no wataha ua no nima no aono no fitu mandui ko ka pati ke toloi ho live stream ka ki fitu utaki mai ke mau ha o whainga maarie ke lava ke mawhahoko ai whatongia ka mau ka mo mea tau ki whelongo aki I e polokalama a pongpongi.